Base na record del Departamento de Salud, no hay pa llega na alert threshold el número de casos de dengue na ciudad y región. Más quinta continua subir casos de dengue especialmente na ciudad de Zamboanga. Según con Dra. Siti Amilasan, hindi debe esta campante siendo posible pa más subir si hindi toma aksyon el comunidad. Tarita el DOH con el di ila kampanya, el 4S kontra dengue, keta incluye el search and destroy, self-protection measures, seek early consultation, and say no to indiscriminate fogging. As of August 2016, LD atong syudad no ay paligan na alert threshold level pero sir kayagat kita. So as of now, what we are doing, we are intensifying our 4S campaign, no? The search and destroy activity, seek early consultation, self-protective measure, and say no to indiscriminate fogging. So sa ligaya kita na alert threshold, man-add kita additional strategy tan fogging ya kita. Pero so far kaya kita sa fogging, no? El Departamento de Salud habla más ventaja según el search and destroy contra na actividad de fogging, siendo gastos lang y hindi pa bueno na salud. Ventaja según el search and destroy, keta identifica ita destroza mga breeding places de namuk. Debe según limpia con el alrededor, ikita con mga containers y estangkaw agua. Pero so far kaya kita sa fogging, no, kay it takes a lot of money, and then it is also na health del lang ahente. So lang importante search and destroy, no, todo mga inagwa, mga lahat ng mga pwedeng pagmugaran ng mga kitikiti natin, kung pwede linisin natin, and then seek early consultation sa tiyan pa lang 2 days or more fever numayas pera at the 3rd day kay sabi kita sa dengue fever at the 3rd day mas taksyan sa kita miedo, no. So seek early consultation, and then manwear lang protective measures like pwede kita usa mga anti-repellent lotion maskin na school, maskin on the, because we are not safe. Sabi kita ben manadagat dengue cases na di aton mga syudad. Na ciudad de Zamboanga está el barrio de Tetuan como el número 1 en alto caso de dengue este año, con 111 casos. Por eso de más reciente, ya inicia el barangay oficiales del Tetuan con el actividad de search and destroy na comunidad. Crystal Almonía, Dateline Zamboanga.